Vi ste u Grubišnom polju napravili jednu svojevrsnu inovaciju, naime ovaj dio topline koje ste spomenuli, znači tih 7 MW topline, odnosno 6,5 MW, ali imate još i mogućnost za dodatne megavate topline, vi ste to usmjerili prema tehnologiji sušenja. O čemu se radi? Znači, uz pogon, uz elektranu, odlučili smo se na sušare za drvnu masu. Mogli smo ići na tračne sušare koje suše sirovinu prije spaljivanja. Za mene to nema smisla, jer onda šta je, koristite vašu toplinu da bi grijali sirovinu koja ulazi. Koja će se opet vrlo brzo... I onda se pojavi drugi problem. Sutra da se pojavio novi jedan potrošač, ja ne bi mogao dati toplinu, jer meni treba ta toplina za sušiti sirovinu koja mi ulazi. To mi je suludo. Ali to ovako, znači ja dobivam sirovinu vlažnu i mi smo specifična elektrana. Mi smo jedina elektrana u Hrvatskoj koja uzima sirovo vlažno drvo. Svi žele suho, mi želimo šta vlažnije, šta nekvalitetnije. Znači nama paše topola, breza, brzo rastući, vrhovi stabla, granje. Znači to je ono što meni paše. Idemo to baš kolokvijalno reći, znači vi zapravo smeće. Tako je. Drvno smeće kupite. Pa to je cilj elektrane na biomasi, znači čistiti šume, čistiti kanale, čistiti ceste. To je cilj, a ne da se koristi višemetrica za ogrjevno drvo ili koji se može... ne da bog tehnička sirovina, treća klasa bukovih trupaca koja je po cijeni možda i isplativa i neki puta vidimo da se i ona melje i koristi za takav. Što je za mene suludo. Tako da. I znači vi ste napravili kapacitet, čini mi se 2400 kubika. Znači imamo 2600 kubika čak sušara. To su 20 sušare po 130 kubika. To je teoretski 130 kubika, znači kad je u elementu stane više, kad je neokrajšena građa stane manje. Uzeli smo talijansku Baskil tehnologiju, to je talijansko-njemačka firma. Na tenderu nisu nam bili najjeftinije dapače, međutim su dali najbolje rješenje. Znači to kompletno automatizirani sustav, praćenje na daljinu, senzore, odlično imamo povezanost sa elektranom, to mi je vrlo bitno da pratimo sve trendove, elektrana, turbina reagira automatski na sve promjene u sušarama, jer sušarama nije linearno potrošnje, ide gore, dole, znači sušara puno troši toplinu na početku, pa onda lagano pada. I vi ste to automatizirali, softveri upravljaju, integrirano je sa narudžbama. Znači, uz taj sustav smo, znači, samo sušenje po sebi nije inovativno, međutim, usluga sušenja, koja je dostupna svima, je nešto što ne postoji trenutno u Hrvatskoj. I rijetko postoji vani. Znači, ne postoji centar za sušenje koji je svima dostupan. Zašto smo to napravili? Kad smo napravili feasibility studij, smo vidjeli da oko nas u krugu 100 km ima preko 150 malih pilana. Koje nemaju same? Koje nemaju sušere. Ne. To je njihova zapravo slaba točka. Tako je. Znači, prema našim podacima preko 40% drveta se izvozi sirovo iz Hrvatske. To malo odstupa od onih službenih statistika, ali to je vaš dojam. Tako je. Ljudi koji misle da se ne izvoze trupce, savjetuju im da idu na granici i gledati trupčare koji prolaze na granici. Ali dobro, to je drugo. I zašto sirovo? Jer je za jednog malog pilanara skupo platiti sušaru, kotlovnicu, kotlovničara i najjednostavnije, a preskupo je držati drvo 2, 3, 4 godine da se suši. Tako da je najjednostavnije ispiliti i prodavati. I mi smo tu htjeli uskočiti kako bi ponudili tim pilanarama mogućnosti povećavanje svojih prihoda, zapošljavanje dodatnih ljudi. Jer time što suši drvo, kao prvo ima veću vrijednost prodaje. Znači suha građa je skuplja nego vlažna građa. Drugo, jeftiniji transport. Znači, ne prevodi se voda. Treće, klasifikacija se povećava. Znači, kod nabave sirovine penjete za jednu klasifikaciju i automatski kod Hrvatskih šuma vam sirovina košta jeftinije. Tako da itekako je korisno sušiti. Tu gdje smo inovativni je u naš sustav poslovanja i narudžbiranja. Znači, razvili smo jedan sustav
koji omogućuje online narudžbe. Cijene su transparentne, stanje na sušarama je transparentne. Znači, novi klijent dobije svoj username i password nakon što potpiše uvjete poslovanja i sam može rezervirati svoj slot na internetu na temelju rezervacije koju napravi, znači kaže mi količina drveta koju ima, vlaga početna, vlaga završna koju želi. Napravi sustav automatski mu izbacuje jednu okvirnu ponudu, jer ne može nikad znati u dan točno koliko će trajati suša, ali jednu informativnu. Ako se slaže s tom ponudom, može uplatiti reservation fee, da rezervira taj slot u slušari i šalje robu. Znači zapravo kupci sami mogu vršiti, znači to je poprilično povezano, poprilično integrirano informatički. Znači oni mogu rezervirati neku količinu sušenja kroz mjesec dana, kroz 60 dana i to se vama vidi u sustavu. Godinu dana unaprijed. Tako je. Vi zapravo nudite uslugu sušenja okolnim pilanama ili to neki 100 km neki areal iz kojeg dolaze ti potencijalni zainteresirani pilanari? Znači, naš cilj je bio izvorno male pilane. Međutim, ima puno preprodavača koji se interesiraju tu veće pilane. Surađivali smo i sa Twin i Virovitica. Tako da ima više zainteresiranih ljudi nego što smo mislili. Odlično. Koliko je cijena, cijena po jednom kubnom metru prosječno za neki robu 25 mm? Pa reću vam iskreno, znači cijena vam je otprilike 11 kuna po kubiku dnevno. Znate da bukova daska, na primjer, njoj zimi treba neki 20 dana, 4 dana plus minus da se osuši. I sad, znači za jedan kubik vam je 20 dana, to je 200 i nešto kuna po kubiku. Tako, nekih 30 eura, 25 do 30 eura negdje možemo reći po kubiku, što je neka cijena koja se kasnije kod prodaje tih sortimenata itekako se može kapitalizirati. Tako, jer cijena suhe daske nije cijena sirove plus sušenje. Točno. Ali to znači da vi zapravo gledate neko strateško partnerstvo sa tim pilanama. Čini mi se da vas zanima na dugi rok privući, stvoriti jednu mrežu pilana s kojima ćete strateški surađivati. Gledajte, ja uvijek gledam na veliko i meni osobno bilo najdraže da uspijemo dovući neke pilane kod nas, u Grubišno polje. Ako ne čak zanimljiva stavka, Twin koji je bio vođen kako je bio vođen, sad je morao napustiti svoje prostore u Grubišnom polje, ima 9000 kvadrata hala slobodnih. Ja ću iznajmiti jedan dio tih hala, ali ostatak je slobodan i spreman za drvnu proizvodnju. Meni bilo vrlo drago kad bi našli jednog partnera koji bi došao tu, uložio modernu tehnologiju i da bi surađivali skupa na tu razinu. To je odlična komercijalna tržišna informacija. Znači u Grubišnom polju postoji određeni industrijski kapaciteti, hale sa infrastrukturom za drvnu proizvodnju gdje je nekad radio Twin i gdje biste vi isto bili zainteresirani za neku vrstu partnerstva sa potencijalnim ulagačima. Tako je. To bi, iskreno mislim da bi to bilo jedna savršena simbioza. Znači imamo elektrana koje otpadke iskorištava jedna pilana koja radi po mogućnosti gotov jedan proizvod. I još usluga sušenja. A uz to je usluga sušenja koja povezuje jedno i drugo. Evo pa mi ćemo isto i drvo namještaj preko naših kanala, preko društvenih mreža, preko cijelog našeg networka svakako nastojati oglasiti tu informaciju pa da se nađu partneri što iz užeg okruženja, što iz Hrvatske, a možda i zemalja u okruženju. Ko kaže da danas unatoč ovom pandemijskom okruženju nema dovoljno interesenata koji bi bili zainteresirani za takvu vrstu proizvodnje? Pandemija ima svugdje, tako da... Raditi se treba dalje. Raditi se treba, ulagati se treba, novce se ne mogu čuvati na banku, novce nema zarade od čuvanja novaca na banku. Ali i pogotovo što mislim da Grubišno polje je dobro mjesto jer smo u sreć gori u šumama, šume su oko nas i ima dosta potencijala, ima dosta ljudi. Što sam vidio tamo, ljudi su radišni, ko ne zna je željen naučiti, tako da evo 3 godine sam već u Grubišnom polje, mogu vam reći da sam oduševljen tamo.